muri Afurika y'Epfo imyigaragambyo yatejwe n'ibura ry'amazi yandutsemo imvururu cyane nyuma y'uko umwana w'umukobwa arohamye ashakisha amazi y'ibiziba yo kunywa. Umukinnyi wiruka w'umunyanigeriakazi Aminatu Seyini yanze gufata imiti igabanya imisemburo y'abagabo bafite ku buryo ashobora kubuzwa kuzarusha mu mikino Olympique bizabera i Tokyo mu Buyapani uyu mwaka. Abayobozi b'ibihugu bya Afurika bahuriye Addis Abeba muri Ethiopia ejo ku cyumweru biyemeza guca burundu intambara bagateza ahubwo imbere ubuhahirane ku mugabane. Resitora muri Cape Town muri Afurika y'Epfo niyo yegukanye umuhigo w'isi wa Guinness wo kuba ifite ibinyobwa bituruka ku mata byinshi bitandukanye. Naho muri Burkina Faso abantu 600,000 bamaze kwa mu byabo kubera ibitero by'imitwe y'abarwanyi bagacumbika mu miryango y'inshuti ku buryo byateje ibura ry'ibiribwa mu gihugu.